Kastalatibyag! Ket ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Tapno maliklikan ti panagbaak, adaywam ti arak. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyag! Nakariing ka pa yung maglagayam, nanang. Ay, rabi ka manan anagawid, gardaw. Manan? Itaak lang matanarabyan na. Idi na minsan arabi ay. Hanya nga oras na nagawid ka. Pumarbangunan. Inawis na nga rudjay gayam ko alakay nga aginom kami. Nanang, adabay ka di makan anabate. Mabisina ka. Day takat ti kunak. Mga sawa ka nga minan. Tapnada mga sikasukin ka. Ay, si kapaya pagpoy-poyatak nga urayan. Junisha, Nay, ay ayaban na ka di manang. awan, ay ayaban ka. Ay, tuleng kan samot ton. San mait manang? Apay ka di aya? Anya day ta nakabulsa. Ay awan. Ni manang mait. Tila madlaw na. Ay, arak samot mananday ta. Pampaimas lang iti panaturog manang. Isaw nga inayaban ka, Junisyaw. Taaday bagakan ka. Anya day ta manang. Sika nga mintigayam kat ni Gardaw. Ketuain. Agkalaan kami unay. Ay, di mo awis-awisen nga uminom. Diyak kayat nga agbalin nga artak ni Gardaw. Ni manang mait. Jak mataw-awisin Isunto pa iti mga awis kanyak. Ay, nanipod na ibarkadakan ka. Kanayo nun, amabartak. San mait? Ni manang mait. Saan mo't nga agin inom idi ni Gardaw? Ngam idi nagamam mo kayon. Kanayo nun, amabartak. Gardaw, umay ka na! Agar-arado akpay. Umay ka kitdain. Anda nakabulsa kanya ngarak, oh. Nagsapa pa lang. Umay kan. Limne kanya apo inait. Umay ka na, taginumtan. Lino katakon da ito'y arak nga inumin tagar daw. Ay, ilapas ko kumapay di aradwag. At dapay mat inton bigat a panagaradaw. Si kakit di mat. Kas kala makilumlum ba? Uy, mayat da ito'y ginatang mo apulutan ta. Corny. Hanusan tapay lang da ita. Imbag tulangin ton dumadakil dagiti manok kaw. Bayam, taganupak to iti banyas apulutanan ta. Day taman ti kayat ko. Banyas ko naman. Una, tamok nga iso ti paboritom. Pagtungtungan taman kit din ni nanang mau, kabayatan ti panagtagay ta. Apay ni nanang ko? Nagsabat kami itay bigat. Kit amon ti kunana. Saan mo man nga aw-awisin ti anak ko nga aginom? Kunana kit din. Kasta ti kunana. Isu amas dawak takas di ti sauna kanyak. Ket no agbarkada ta, pag sinain na takit dain. Ay, di mo patpatyan ni nanang. Agkabaw nga minanday jay. Ay, ni nanang nga talaga. Win gayam. Amam, daytoy arak nga inumun ta. Ket inutang kaw di ta kantina nila kay Nardaw. Iswasaan ka amakmaklat, ano si kantumet laing tisingirin na. Nenenay, abay ngay. Anya, apay ngay asyak tisingiran na. Ay, apay ngay. Una, ay painagan ko ngamin kan ka, ti utang. Didak ngaminan kaya tapautangan kay. Apay, pudnaw anahay blood nila kay Nardaw idirabi eh. Wan ka no nanang. Intaray da iji ospital. Ay,
Ay, isumot lagayam anilin dati agbambantay dita kantina da. Itay limabasak. Kapilitan nun, anaglangan ni Ma'am Linda iti klase na. Ay, nakatugaw lang mo't ngamin nila kay Nardo dita kantina ng agmalmalam. Ay, kasano ko asaan ama high blood? Adamot ka no agas na. Ngam, jakman amo no apay ama high blood latta. Ay, nanay. Sino na tagdiwar-diwar magmag na? Ay, kita man na naimbag. Ha? Ay ala. Ni Gardo dayta, nanang. Ay, imalal daw na nabartag. Ay, inawis manen siguro nila kay Dionisio. Nanay, ay, natumban. Ay sus! Ay, aginom-inom tomat ngamin aging gaasaan na amayawid ti bagbagina. Ayat ko gan ka kanapuno. Ay, saan ka maturog dito'y igit ti kalsada, Gardaw? Mangag nakaayamat dayta, nanang, kat nabarbartag. Ate, panagay. Amo na magayam ti agkanta no mabartag. Nakakatawa ti panagkanta na, nanang. Nakakidamot nga kanta. Ay. Iguyod talangan nga aging ganita balay. Nakababain alabsan dagiti tattao ang nakaturog dito'y igit ti kalsada. Siyagon, tagbantay ni ta kantina, Linda. Ipilit mong tumangamin ti bumangon kat kunamla itay amaululaw ka. Nas ka na masingir ko na iti ando ti utang na. Siya kon ti mangsingir ka dakwada. Agina ka din. Nabiru kam jay listaan. Wan. Kat kaadwan iti utang ni Gardo. Dadya nga rin agardo nga artek ti singiram atap no adda maigatang iti lakaw. Wan. Singirag. Nas ka na si putam no lumabas dito kantina. Wan kunak lang arudan. Saan mo apang panunutan? Ta isupay kita pa ka-estressam. May taray kan tumanan iti ospital. Ay, sayang. Jack na i-record yung panagkankansyon mo, idi kalman di taigit ti kalsada. Agtal na ka man dita. Mayat gayam numabartag ka, amanong. Lumaing kang agkanta. Mapanak man langan ni Jay, taltalon ko. Bayam, taintun sumaron no amabartag ka. I-record kon taon dito'y silpon ko, tapno makita. Isunday dyan ni Gardo. Ayabak man ta singirag. Gardaw! Gardaw! Apay. Ay, dumagas ka man pa, taday bagakken ka. Mapanak ko ni Jay, taltalon ko. Mabiit laeng daytoy. Anya ka di dayta. Ipakitakken ka daytoy utang mo. Adtoy, tilistaan. Nagadumot na alistahan dayta. Kat isumat ti nakasurat ditoy. Puro arak ti inutang mo. Anya? Kita ang menti pitsa na. Anya dayta nakasurat dito eh. Kurnek! Pulutan nyo siguro, idi naginom kayaw. Ay, apay ngay, nagadumot nga utang ko. Awan mati amok nga utang ko Kaisumat ti nakalista ditoy. Balin na surok 5,000 amen ti bayadam. Ay, kunak tomot ngamin kan ka idi pailaang. Anas kan aliklikam ti makigayam iti dayjay adunisyaw. Ta saan anasaya ti ugali dayjay tao? Adda ayamat imbagbagayo akasta. Adda, di mo la malagay. Manungay timpautang da, nga impanagandakan ka. Nasurok ka no 5,000. Ay, anya! Ay, nagdakkel nagataday ka. Delikado ka, ano saan mo amabayadan dayta? Ang mga no ipabarangay na ka ni Ma'am Linda. Ay, maestra dayjay, Gardo. Ado ti amo na may papanitilintag. Ipabalod na ka. Ay sos, narigatang. Kasanun jay nuwang ko, no maibalo na gapo iti utang.
Saritam ka dahil ni Gardaw. Apay kas jay tatang. Kaslasan namat nga mo ti utang na. Anya asaan na nga amo kat iso kano tinang ibabaon ko ni Dionisio nga umutang. Saan ani Gardo ti mismo nga imutang? Saan? Ni Dionisio ta iso ti imbaon ni Gardaw. Isumat lagaya, masaan nga mo ni Gardo dagita utang na nakalista itinagan na. Anya asaan kat no agbarakada na. Kanayon da kano nga aginom. Kaslasaan mat akayat ni Gardo ti agbayad tatang. Anya asaan? Kastaw ti aramidam. No saan nga agbayad dagi dyan nakautang. Idarom mo amin idan. Apay, nanang, sa dino ti papananyaw. Ay, mapan ko biro kanday dyan Indonesia. Isaw tinaskin nga agbayad ija inututang na. Manon ngal daw, asan nga agpakpakita day jay a tao. Anya, ay napnapanan na nga ay. Ay, kat naglumangan Amo na nga main nga dabasol na. Ay kat, asino ngayon ti agbayad ija utang na di ta kantina nila kay Nardaw. Asino kumapay ngay? No di ni Gardo? Ay, pangalaan na nga'y matitipagbayad na. Makaamo matin dumiskarte. Amo na lang arudan adakas ti impluensya ni Dionisio. Hay, iso pa'y laang mo tinakibarkadaan na. Nanang, mabain ako na lumabas di ta kantina da Tata Nardo. Ay, rumbang lang nga mabain ka. Aga, semut nga iti utang mo ijay. Pangalaak nga tan iti pagbayad ko. Ay, hindi nakita ni ti kasta. Tawan kwarta. Saan ka matulungan? Anyamat ngaminan ni Mang Dionisio. Taimbatin akong. Di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Anya nga ita. Temulad kan kwa na abaak. Anyamat ni nanangan. Pati panagbaak ko may ramramanan. Saan ka day, anak ko nakkan ka iday? Atap no maliklikam ti panagbaak. Adaywam ti arak. Ala, unin. Makaringgor nga isulatan ti dakdakamatan yo. Anya, saanan alumamlabas dito sangwanan ti kantina ni Gardaw. Saan matin tatang? Madangrak na jay abaak nuliklikan na ti masinger. Ag-high blood kay man ako nakon. Sino kumatisaan na ma-high blood no kastoy matyan aramiden da? Bayan nyo tatang, tasyak ti makaamong agsingir. Awanen maigatang iti lakaw, gapo ka na kita nga utang, na bangkrapen ti kantina ang pambantayak. Ada ka din ni Gardo di tabalayo? Ada ading ko. Umay ko man singiran? Ay, Saan mat ngamin anapan iji talon ita? Saan mat ngaminan alumablabas di ta kantina? Mabain siguro. Sige. Mapan kalat ta di ta balay, Beth. Adda di ta balay. Umay ka lang mat singiran. Apay ngagkalkalinduusan kan. Nanang! Agtugaw ka, tagsarita ta. Apay ngagnernerbiyos ka. Napananan ayan ni nanang. Kaano ka ngagbayad? Tay talaang matikayat ko amaamuan. Kaano nga taya? Tay suti isurat ko ditoy. Tapno saan ama stress ni tatang ko ngagpampanunot. Inton bigat. Umay kon bayadan. Inton bigatan? Alas 5 ti parbangon. Umay kon bayadan. Umay mo bayadan na dagos? Pangalam nga iti kwartam? Ila ko kun adye kakaisunaan wang ko. Anya apay nga rod ngay. Ay mabalintamat kit di nga ipostpone jay bigat apit siya nga imbagam. Sanan. Inton bigatan ti panagbayad ko. Takdrak ti saok kan ka, bet. O sige.
isurat ko dito'y listaan nga umay mo bayadan inton bigat. Alas 5 iti parbangon. Siguradwam, anak kalukat ka inton bigat, iti kasta nga oras. Ikarigatak ati agring iti masapa. Sa anak lang umay agbayad iti utang, bet. At dapay na patag-unay arantakan ka. Ah? Anya ngay dayta, Gardo? Umay ko ituloy ti agaram. Anya? No pinainak ide, saan matsiguro itahan? Tanay, kita, saan akong ngartag? Anya ngay, Ah, nakapagtungtong kayo ka din. ay, da kayo matnanang. Napnapanan nyo, itay kayo pa'y asap-sapulan. Na, kat no na pa gimatang ititinapay kan soup drinks sa merienda niyaw. Apay aya birbirukan nak. Jakman amo ka ni Gardo, nana. Agnir-nervyos sa. Na, agnerbyos ka, Gardaw. Kat no schoolmate mo idinibate. Agnerbyos ka kit dain. Kuang amin nanang, makapanerbyos mat gayam ti mangyibkas iti ayat na iti balasang. Ita, naiturad ko na naibaga, nanang. Kasladyak mo nangag. Ibagak ita, nanang. I love you, Bet. Ah? Ay na, makamanogang akon. Kastala ti biyag, nanang. Mga sawa ako. Ay, nasaya at mat. Imbag ta nagbaliw kan. Tanusan. Di nakakayatan ni Bet. Balasang kau. Ay, damagak man. Kayat mo ka diya talaga to'y anak kau. Ay, no kasta ka. Talaga ang makamanugang akon. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao akunana. Tapno maliklikam ti panagbaak, adaywam ti arak. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kus talatibiyag! Agyaman kami, itinkay panang tarabay.